Vitkovac, Minićevo i okolina nekada su bili poznati po najkvalitetnijim orasima koji su se ovde otkupljivali. Uglavnom su bili samonikli, a danas je Velja Videnović jedan od retkih koji je zasadio ovu voćku na 6 hektara. Ima 550 stabala, a planira da zasadi još 200 kalemljenih sorti oraha koji već rađaju. Ove godine sam prvi rod brao, oni koji su rodili. Nisu svi rodili. Nabrali smo oko 1000 kila. Inače, u proseku treba da bude baram 15 do 20 kila po orahu kad su u punom kapacitetu. Kod nas se misli da orah, da ga zasadiš i da čekaš da rodi i da bereš. Međutim, i on traži đubre, traži vodu, mada ovde ima voda. Nema mnogo posla kod njega. Ako godina bude dobra, ako ne zakači ga mraz, on donese dobar prihod. Tomislav Jelenković, agronom u penziji koji je nekada radio na ovom terenu baš sa orasima, pozdravlja odluku da se uzgaja orah jer je to darežljiva voćka koja ne traži mnogo. Za naš kraj ovde, ovo je primjer kako treba da se radi. Inače, Timočka krajina je poznata po tome da orah uspeva super. I još ovde pogotovo, jer ovde je plodno tlo, kako kaže vlasnik, da je tu posle 1,5 metra, da je dole šljunak. Prema tome, vodni deo. Vitkovčani su u okviru manifestacije posetili jedan od najstarijih oraha kraj kuće narodnog heroja Vladimira Živkovića Vitka, po kome je selo i dobilo ime. On je kao student agronomije posadio ovo drvo pre više od 8 decenija. Život je izgubio u ratu, a seljani su drvo zaštitili od uništenja. Ovaj orah je posadjen 36. godine i do danas se održao. A rodi svake godine, inače nema nikakve bolesti po lišću i kad je dobra godina, on rodi, ranije je rađao po 12 onih starih džakova. Organizatori Timočkih dana oraha iz mesne zajednice Vitkovac žele ovom manifestacijom da podsete na drvo bez čijeg ploda nije moguće zamisliti mnoga jela, a pre svega slatkiše. Meštani Vitkovca i okoline i ove godine predstavili su svoje proizvode, od orahovače preko slatka do ajvara sa orasima, a vredne domaćice demonstrirale su pravljenje kolača svekrvi na oko, koje je zaštitni znak ove manifestacije koja je organizovana 2. godinu za redom. Za 3. naredne jeseni najavljuju još bogatiji program, samo da orah rodi.